Alhamdulillahil wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, sama salat Isya, salat tarawih ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesangan menjalankan puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah, saha kesempatan. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita tansah dipun paringi kesehatan lahir batin, menghirup udara segar sehingga saged nindakaken salah satunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun samenika kita sampun mulai mlebet wonten ing separo dari 1 bulan. Nggih mugi-mugi kita dipun paringi kesehatan lahir batin, senaosa jawah tesih terus menerus. Nggih alhamdulillah kita tesih dipun paringi kesempatan nggih ingkang umuripun di atas 50-an, kesempatan memperbanyak amal saleh gitu. Ingkang sampun dipun pundhut mugi-mugi dipun paringi maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun kisah nggih menika Siti Hafsah, menawi panjenengan nate mireng sapa ta Siti Hafsah menika istri Rasulullah, garwanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya andil besar di dunia Islam, cuma tidak diviralkan, tidak ada sponsor. Sinten niku Siti Hafsah menyimpan tulisan saderengipun dibukukan tenggene Al-Qur'an, ditulis teng kertas saderengipun. Menika kan wonten kelah kurma, kulit tulang-tulang wonten mriku rumiyin gitu. Mboten teng kertas pertama kali disimpen wonten dalemipun Siti Hafsah nggih to. Nek mboten primpen gitu. Teliti, tidak boleh seorang pun menyentuh ini. Nah, berarti punya andil besar. Nek mboten wonten utawi kala ben sing Siti Hafsah umpami mboten napa menika primpen anggenipun nyimpen gitu. Diamankan benar-benar kita mboten saged maos Al-Qur'an. Rumiyin maos Al-Qur'an niku setelah Utsman bin Affan belajar Iqra saniki nggih apalan Al-Qur'an nggih namung apalan. Karena para sahabat wekdal semanten akiyunya tinggi, semangatnya tinggi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah inilah Al-Qur'an langsung bisa dihafal. Pramila Al-Qur'an diturunaken mboten satu buku langsung kleang-kleang nggunur langit mboten, per ayat supados gampang dihafalke. Selama 23 tahun lebih sedikit sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah niku ayat terakhir sasampunipun Rasulullah menjalankan ibadah haji wada, haji perpisahan. Wekdal semanten para sahabat inggih wonten napa menika wau tanggap. Lah ngopo to Rasulullah kok sudah ayatnya seperti itu? Jangan-jangan Rasulullah sudah hampir berakhir, hampir meninggal, nggih, berpisah dengan kita. Ternyata yo benar. Pramila ayat itulah merupakan ayat penutupan dan terakhir. Dan fa insyaallah pada generasi-generasi berikutnya ila yaumil qiyamah masih terjaga keautentikan Al-Qur'an. Setiap hari diwaos, setiap hari wonten semaan, setiap hari wonten kajian Al-Qur'an supados napa mboten ical, tulisane mboten ical, hafalannya tidak hilang, nggih, melekat wonten dodo kita, wonten manah kita. Fa insyaallah lare-lare generasi-generasi sanika sampun napa wonten to berterbaran tahfidz, rumah tahfidz. Nggih to?
Nah, itu supaya menjaga dengan adanya Al-Qur'an. Mboten wonten kitab suci yang terjaga dari awal sampai sekarang ila yaumil qiyamah kecuali Al-Qur'an. Mugi-mugi kita menika wau putra wayah kita saged bisa mengamankan wonten manah nggih wontenipun Al-Qur'an. Wonten kitab namanya Ulumul Qur'an. Nika wonten nggih ta, apakah Al-Qur'an niku kalamullah wa yanzilu minas sama'i ilal ard nggih melalui malaikat Jibril ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan kepada para sahabat menyambut tabi'in dan sampai sekarang nggih ta. Tidak bisa orang itu belajar langsung dengan Rasulullah generasi menika karena Rasulullah sudah 1400 tahun 1447 sampun boten wonten. Akhiripun apa? Belajaripun kare zaman Rasulullah menurunkan sahabat. Sahabat ngajari duwe santri jenenge tabiin. Tabiin duwe santri meneh jenenge tabiin. Apa meneh? Tabiin. Lah awake dhewe giliran tabiin ping pirang puluh juta. Nggih to? Lah kados ngaten menika perkembangan belajar Al-Qur'an. Dadi nek wong kok ngomong jenenge wong ora entuk taklid apa-apa kudu kanggo Al-Qur'an, ya uripe zamane Rasulullah apa-apa Al-Qur'an. Sakniki kudu awake dhewe manut kepada guru. Malah sakmenika wonten napa istilahipun silsilah nasab daripada keilmuan. Napa nasab silsilah keilmuan? Belajar nasabnya keilmuan bersambung. Sinten antawisipun kita belajar kepada orang yang hafal Al-Qur'an, nggih. Orang hafal Al-Qur'an itu kan dihafalkan oleh gurunya. Gurunya siapa? Ya gurunya sampai sahabat sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula rumiyin belajar niku, nggih, mboten namung setunggal guru hafal Al-Qur'an, banyak ingin mentaskehkan bener apa urung wacanaku Al-Qur'an. Pertama, kula belajar datang namanya Mas Yusuf, Mas Yusuf putrane Pak Kiai Daris almarhum. Lah, Mas Yusuf kan diajar oleh ayahnya sendiri. Pak Kiai Daris mondoke teng Termas, Pak Demyati Termas, Pak Daryan Termas, mondok ini Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Lah terus sampai sahabat sampai Rasul niku namanya bersambung. Nggih to? Lah sakniki sambungane Google. Tapi Google ora iso ditakoni, nggih to, ada jawaban sing muskil ora iso nerangke. Pramila monggo kita belajar yang punya sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Supados napa? Leres-leres wonten ijazah. Napa ijazah? Ijazah kan wonten to. Nah ibu-ibu sampun pikantuk ijazah to. Nah, ijazah menika wau suatu napa nggih kesaksian nggih bila ilmu yang didapat itu langsung diterima, langsung ada ikrarnya. Nah, kula dapat ijazah dari guru kok. Ini saya masih punya satu kitab Al-Qur'an kecil masih saya simpan. Ini ijazahnya Pak Latif, mboten Pak Rumin saya nang rekomon kula nyeluk Mas. Di Latif sampean sebagai penghafal Al-Qur'an ke-13. Dari urutan-urutan putrane. Dadi Qur'an iku lho bersambung nanti kula simpen menika wae. Lah itu namanya termasuk ijazah gitu. Timbang terima gitu. Persaksian bahwa ilmu itu adalah harus ada nasabnya, ada silsilahnya di dalam keilmuan. Menika nggih ingkang kula aturaken. Pernah to wonten Kediri, Pelosok Kediri, khataman kitab Bukhari hadis-hadis niku lho. Dosen-dosen nambah. Nggih para mubalik kan rawahul Bukhari, Imam Bukhari, rawahu Muslim. Niku teputi khatamane teng mahkamah mriku, teng Soviet kono, teng Uni Soviet mriku. Nah, rumiyin sejarahipun almarhum presiden pertama sinten
Pak Soekarno ke Uni Soviet zaman semanten. Sing digoleki napa? Aku pengen lho, Pak Soekarno niku pengen weruh napa niku makame Imam Bukhari. Oh. Lah sasampunipun wonten informasi saderengipun, wah Pak Soekarno karepe nanggone makame Imam Bukhari. Lah diresiki Uzbekistan mriku, Uzbekistan. Gitu. Ternyata ngaten menika. Nek Imam Muslim wonten pundi? Wonten Mesir. Nah, gitu. Jadi pakar-pakar hadis sebagai rujukan kesohihannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Satu Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Para pramila enten kitab Rawahu Saikhon. Rawahu Saikhon Rawahu yang meriwayatkan dua syekh, siji Imam Bukhari, ingkang angka kalih Imam Muslim. Niku sebagai pakar awal-awal ngantos sakmenika damel rujukan khususipun kangge hukum-hukum kepastian hukum hadisipun nek mboten Imam Bukhari, rawahu Imam Muslim niku masih diperdebatkan. Tapi kalau sinten Ibnu Hajar, Al-Asqalani, An-Jadai, kita belum marom itu kan merujuk dari Imam Bukhari, Imam Muslim, ngoten umami kula kita meriwayatkan niki dari Imam Muslim. Lah kula kan namung lewat bukune niku gitu. Ya alhamdulillah setiap menika wau yang berhubungan dengan dasar-dasar kita Al-Qur'an dan hadis masih autentiknya terjamin dari sanad niku wau sampai makamipun kan masih nggih ta mboten abal-abal nek panjenengan kagungan beri napa niku biaya Uzbekistan Soviet niku nggih saged teng makame Imam Bukhari. Karena kita ini generasi sekarang ini belum mempopulerkan, belum mensponsori, akhirnya orang-orang beliau yang punya andil besar di dunia Islam kurang diperhatikan gitu. Tapi kan diperhatikan terperiksa gede napa? Khole Mbah Yai Sirat gitu. Terus mulai jenengan tepang Mbah Yai Sirat mboten nate tepang ta? Padha mawon kula ya ora tepang, makame kan ngerti gitu. Karena diviralkan, karena dibiayai, disponsori dadi dalam Imam Bukhari enten sing memviralkan, enten sing nyponsori nggih dadi. Siti Hafsah punya andil besar, ada yang sponsori, ada yang memviralkan nggih dadi. Setiap tahun dia enten kalau piye no. Allahumma ighfir laha kan putri toh Siti Hafsah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajra waghfir lana walaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wis geden-gedenan. Ya ora apa-apa. Apa bedanya karo si jenenge orang-orang yang zaman sekarang seperti Mbah Yai Sirat karena punya andil di lingkungan kita. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah orang-orang yang punya andil besar di dunia Islam. Sak dunia mesti ngerti, mesti apal, tidak asing lagi karena tidak ada yang memviralkan, tidak yang sponsori, akhirnya ya tenggelam nggih. Mbok namung menika ingkang saged kula aturaken wonten ing dalem menika, insyaallah nika kula sampun ping pinten niki. Satu lagi. Mungkin tetap sehat walafiat. Udan, kalau ini kalau ketengah mulai rumit. Kudanan kangenan, wingi udan terus. Baru kalau kemudian terus 12 tenggene gawok, langsung kudanan. Ya alhamdulillah sehat walafiat. Sumramahipun dumateng panjenengan sami ingkang cerah kalih masjid, mboten wonten alasan alah udan-udan kremes ora nang masjid kok ndak masuk angin. Jangan sampai seperti itu. Contohnya pula umur 75 tahun. Ya ta, wis ora mengenal namanya hujan dan sebagainya. Kula kan mau pengen masjid sing 20 meter enten, sing 100 meter enten. Lah 100 meter niku kula saking griya niku dereng Jawa. Krepyek ora apa wani.
kurang 50 meter ora ini lho, mboten beres. Langsung klambi kok ngene iki, gabrak mboten napa. Akhire nggih alhamdulillah mboten masuk angin. Alhamdulillah, monggo semanten. Aku balang membeda kerja yang kita inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.